Turabasuje inshuti banyuze Afrika umuherereye hirya no hino ku isi. Rero twongeye kubahereza ikaze mu cyegeranyo twabateguriye kikurikira icyambere twari twabakoreye. Tugiye kugaruka ku bagabo babiri bayoboye u Rwanda nyuma y'ubwami. Mu gice cya mbere cy'iyi nkuru ishingiye ku mateka turabagezaho incamake ku bagabo babiri bategetse u Rwanda guhera mu mwaka w'1961 kugeza mu mwaka w'1973 nyuma y'ubwigenge igihugu cyari kimaze guhabwa n'abakoloni b'Ababiligi. Uwa mbere ni Dominique Mbonyumutwa wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda w'agateganyo mu kwezi kwa Mutarama gushyika Ukwakira mu mwaka w'1961 na Gregoire Kayibanda wategetse Repubulika ya mbere guhera Ukwakira mu mwaka w'1961 gushyika Nyakanga mu mwaka w'1973. Dominique Mbonyumutwa yari umurwanashyaka wa MDR Parmehutu, rimwe mu mashyaka ya politike yabayeho nyuma y'ihirikwa ry'ubwami bwa cyami ku ngoma ya Kigeli wa kabiri Ndahindurwa kwezi kwa Nyakanga mu mwaka w'1950 gushyika muri Mutarama mu mwaka w'1961 asimbuye mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa waguye mu Burundi ku ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959. Mbonyumutwa wavukiye i Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda muri Mutarama mu mwaka w'1921 akitaba Imana azize uburwayi muri Nyakanga mu mwaka w'1986. Niwe wabaye perezida wa mbere w'agateganyo kuva muri Mata kugeza mu Kwakira mu mwaka w'1961 mu gihe cy'inzibacyuho yabayeho hagati y'ihirikwa ry'ubwami, impinduramatwara n'ubwigenge. Nyuma y'amatora yo mu Kwakira mu mwaka w'1961 Mbonyumutwa yasimbuwe na Gregoire Kayibanda wari perezida wa MDR Parmehutu ashingwa ubuyobozi kugeza ku itariki ya mbere Nyakanga mu mwaka w'1962. U Rwanda rubona ubwigenge aribwo Kayibanda yabaye perezida wa Repubulika ya mbere guhera mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'1973. Mbere yuko Mbonyumutwa agirwa perezida w'agateganyo mu mwaka w'1961 yari umusoseje chifu ku ngoma ya Kigeli wa kabiri, umwanya twagereranya n'umuyobozi w'akarere muri iki gihe. Intandaro y'impinduramatwara yo mu mwaka w'1959 nk'uko amateka abivuga ni amakuru atarigeze abonerwa gihamya avuga ko ku itariki ya mbere Ugushyingo umwaka w'1959 ngo Mbonyumutwa yakubitiwe urushyi mu by'Imana ubwo ni muri Gitarama n'abasore babiri bashyigikiye ubutegetsi bwa cyami, ngo bigatuma Abahutu batangira imyivumbagatanyo no kwadukira abanyagihugu bagenzi babo b'Abatutsi, barabamenesha, barabatwikira, barabica, abasaga 300,000 bagahunga igihugu. Icyo gihe umwami Kigeli wa kabiri yasabye uwari guverineri w'u Rwanda n'u Burundi Jean Paul ngo amufashe guhosha ubwo bugizi bwa nabi, aramwangira. Hanyuma Kigeli afata icyemezo cyo kujya i Kinshasa muri Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi y'ubu ngubu, kureba uwari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Daga, kumusaba ngo agire icyo akora, ariko biba iby'ubusa kuko Ububiligi bari bamaze gufata icyemezo cyo gukuraho ubwami. Kigeli ntiyabasha kugaruka mu gihugu, nawe ahinduka impunzi gutyo. Mbonyumutwa yatorewe kuyobora igihugu by'agateganyo kuwa 28 Mutarama mu mwaka w'1961 kugera kuri Kamarampaka yo kuwa 25 Nzeri mu mwaka w'1961 bitegetswe n'umuryango w'abibumbye washakaga ko abanyarwanda bahitamo hagati y'ubwami na repubulika. Nyuma ya Kamarampaka Mbonyumutwa yahise yegura asimburwa na Gregoire Kayibanda kuwa 26 Ukwakira mu mwaka w'1961. Kayibanda aba perezida wa Repubulika ya mbere. Dominique Mbonyumutwa wavutse muri Mutarama mu mwaka w'1921 mu bihe bitandukanye yabaye umucamanza, minisitiri w'intebe, aba umudepite ku butegetsi bwa Kayibanda, ariko aza gushwana na shebuja yirukanwa muri politiki.
Habyarimana amaze gufata ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1973 yamugize umuyobozi w'icyubahiro wari ushinzwe ibihembo bitangwa na perezida kubagiriye igihugu akamaro National Order. Uwo mwanya Mbonyumutwa yawubayemo kugeza yitabye Imana aguye mu Bubiligi azize uburwayi ku itariki ya 26 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986. Bamwe mu bamukomokaho bari mu buhungiro mu Bubiligi aho bafite ibikorwa bigendera ku ngengabitekerezo ya jenoside no gutanya abanyarwanda babinyujije mu cyo bise ijambo sibe, ishyirahamwe ryashinzwe n'abana bakomoka ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu bashinze iryo shyirahamwe harimo n'abuzukuru ba Dominique Mbonyumutwa bene Shingiro Mbonyumutwa washakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga ngo aryozwe uruhare yagize muri jenoside ariko agapfa adatawe muri yombi kuko yaguye mu buhungiro mu Bubiligi ku itariki ya 22 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2022 nawe azize uburwayi. Dominique Mbonyumutwa yabyaye abahungu 3 n'abakobwa 4 arabanza Shingiro Mbonyumutwa, Marie Claire Mukamugema, Felicitin Musangire na Porte Muramutse, Thomas Kigufi, Joseph Kimenyi na Bernadette Nyiratunga. Thomas Ndahiro, umushakashatsi kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda akaba n'impuguke mu itangazamakuru, mu kiganiro yagiranye n'igihe.com mu mwaka w'ibihumbi 2018 yavuze ko abana ba Mbonyumutwa hafi ya bose bagize uruhare muri jenoside usibye 2 gusa harimo umwe atazi ibye neza. Thomas Ndahiro yaragize ati muri abo bana ba Mbonyumutwa uko ari 7 uretse 2 Joseph Kimenyi na Bernadette Nyiratunga ntazi neza ibye, abasigaye bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Inkuru dukesha bwiza.com nayo ivuga ko Shingiro Mbonyumutwa yabaye umuyobozi w'ibiro by'uwari minisitiri w'intebe Kambanda Jean muri guverinoma yiyise iy'abatabazi yari iyobowe na Theodore Sindikubwabo mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Kimwe mu bikorwa bibi Shingiro yibukirwaho mbere y'uko jenoside itangira ku itariki ya 21 Mutarama mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 yumvikanye kuri radiyo ashishikariza abahutu gutsemba Abatutsi ngo batarabatanga. Mu nkuru icukumbuye ikinyamakuru bwiza.com cyashyize ahagaragara kwa 23 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2022 cyanditse kivuga ko mu majwi yabitswe akanifashishwa mu nyandiko zitandukanye zivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi yumvikanamo Shingiro agira ati ngaho nimutekereze bari Abatutsi baturutse hanze nibatangira kwihorera ku bahutu babahijeje mu mahanga mu myaka 30 ishize, ndababwiza ukuri ikibazo cy'abahutu mu Rwanda kizahita gikemuka vuba cyane. No gutsembatsemba bagatsemba kugeza basigaye bonyine muri iki gihugu. Mureke rero ntihagire n'umwe ucika intege. Urukiko Gacaca rwari rwaramamije ibyaha bya jenoside rumukatira igifungo cy'imyaka 25 ari mu buhungiro. Barwari Kayibanda numwe mu bashinze ishyaka Parmehutu ryaje guhindurirwa inyito rikongeraho MDR Parmehutu Movement Democratique Republicaine nyuma yuko abarwanashyaka baryo bari bamaze gucengerwa na politike y'ambatanye mbayobore y'abakoloni b'Ababiligi bashyizeho abahutu kwanga ingoma ya cyami bakayoboka inzira ya Republika. Niko byaje kugenda rero Kayibanda amaze gusimbura Mbonyumutwa wavuyeho yeguye muri Nzeri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1961. Kayibanda yahise atorerwa kuyobora igihugu kuwa 26 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1961. U Rwanda rutangiye gutegekwa n'ishyaka rimwe rukumbi rya MDR Parmehutu, andi yose byari byaraboneye izuba mu gihe kimwe aseshwa burundu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1965. Mu mashyaka yasheshwe yari akomeye hari harimo Union National Rwandaise na Rassemblement Democratique Rwanda na Aparisoma. Kayibanda amaze gushyirwa ku buyobozi n'ingufu na politike by'abakoloni b'Ababiligi, u Rwanda rwahawe ubwigenge n'Ubabiligi ku itariki ya 1 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1962, rukomeza kuyoborwa n'ishyaka rimwe rya MDR Parmehutu kugeza ku itariki ya 5 Nyakanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 73.
muri uwo mwaka nibwo Kayibanda yahiritswe ku butegetsi n'uwari minisitiri w'ingabo Juvenal Habyarimana, hanyuma apfa yishwe mu mwaka w'1976 aguye mu nzu y'ibanga yari afungiwemo n'umugore we hafi y'Ikabgayi. Amakuru ahari avuga ko Kayibanda n'umugore we bicishijwe inzara ku itegeko rya Habyarimana wari umaze kurambirwa ironda karere ryagaragaraga mu butegetsi bwa Kayibanda, kuko muri guverinoma ye hari yiganjemo abahutu bo mu majyepfo, by'umwihariko ab'Igitarama aho Kayibanda avuka. Ibyo rero ntabwo byakomeje kwihanganirwa n'abahutu bo mu majyaruguru, cyane cyane ab'Igisenyi kwa Habyarimana, ari nabo bari benshi mu basirikare mu bakuru bo mu ngabo z'igihugu zashyizweho n'abakoloni. Juvenal Habyarimana amaze guhirika Kayibanda, nawe yahise ashinga ishyaka rya MRND rihirika MDR Parmehutu, bityo MRND ikomeza kuyobora igihugu nk'ishyaka rimwe rukumbi kugeza mu mwaka w'1991. Muri uwo mwaka nibwo mu Rwanda hongeye kuvuka amashyaka ya politike bitewe n'urugamba rwo kubohora igihugu rwatangijwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi washinzwe mu mwaka w'1987. Uwo muryango washinzwe n'abatutsi bahunze ubwicanyi bwo mu mwaka w'1959 na nyuma yo ku butegetsi bwa Kayibanda mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka w'1973, ariko nyuma waje kwakira n'abayoboke b'abahutu barimo n'abahoze mu buyobozi no mu ngabo ku bwa Habyarimana, kuko yaje gukora amakosa nk'aya Kayibanda, nawe ashyira imbere irondamoko n'uturere, haba mu ngabo, muri guverinoma no mu bigo bya leta kugeza no mu mashuri. Ciao ciao, nakagaruka, mwari kumwe nanjye Alex.